Kaka yo achiel mar kedo gi tuo malaria, bad piny owacho mochung'ne timo nonro mag yedhe pacho kaendi Kemri ochako chenro mar temo yath mikoni konyo tieko suna makelo tuo mar malaria. Jolony koro chiwo yadhno ne jodak e kaunti ma Kwale bang' fwenyo ni suna mokayo ng'ato momuonyo yadhno tho kanyo kendo ok nyal lando tuo malaria ne jomamoko. Jafwambo marwa Joja oko miyowa ler. Apisas mawuok e kituo mar timo nonro mag yedhe e pacho ka Kemri sani jowuotho e miere gwenge mopogore e kaunti ma Kwale kuma gitemo yath manyien midendo ni ivermectin ma nonro yango ni nyalo kedo gi suna makeyo tuo mar malaria. En chenro matimore e kaunti ma Kwale bang' yangore ni kwan jogo mayudo tuo malaria otimonewa e alworano kaluwore gi bunge kaachiel kod pige mogudore. Malaria imekuwa ikuturegesha nyuma sana kiuchumi, kielimu, kiafya. Unakuta pesa nyingi zinapotea kwa sababu ya kutafuta matibabu ya malaria. Malaria iko juu, manake hata kuna facility unaweza fika ukakuta kuna hata zaidi ya watu 20 wamepatwa kwa malaria kwa siku moja. Geno gikoni gisebedo ka giketo kuom nede mag geng'o suna e tieko malaria, to kata kamano jomoko sani loko nedego e chilo puothe kendo geng'o ni otenga kod ogwang' mako nyithi gwen. Gikoni suna bende sani oriekore kendo kecho nyaka seche mag odiochieng' kod odhiambo ka ji pok onindo. Watu saa nyingine hawapati uhamasishaji mzuri wa kuwa wataenda mpaka kutumia zile neti. Sasa hiyo inakuwa pia ni changamoto. Muda huo wote ni muda ambao mbu anauma mtu. Kitambo wewe unaenda kulala, yeye ashakula tayari kuambukiza. Jolony go koni yadhno yande itiyo go e geng'o njofni, to kata kamano giyango ni suna mokayo ng'at motiyo gi yadhno tho kendo ok nyal keyo malaria ne jomamoko. Kando na kuwa kama na minyoo itamtibu na kutibu magonjwa mengineo, lakini pia anapoumwa na mbu anayesababisha malaria, basi mbu huyo anaweza kufa ama kupunguza uwezo wa kutaga mayai, hivyo basi kupunguza mbu wengi. If you're pregnant, we don't give you the drug. A child below the 15 years, below 15 kilograms, we do not give, or someone who is really ill. Among others with contraindicated drugs, we don't provide. So we have an assessment form that provides us with the information for the eligibility of participants. E chenro no midendo ni Bohemia mitime pacho ka e thuolo mokwongo gigeto chiwo yadhno ne dhano maromo 3,200. Moko kuom jogo mane omuonyo yadhno e thuolo mokwongo koni pok gineno midhiero moro amora. Dawa yenyewe hakupati kinga. Unapoumwa na mbu aliye na malaria utapata malaria, lakini kumaanisha mbu mwenyewe atakufa kwa sababu amekunywa damu iliyo na hiyo dawa. Kwa hivyo si kinga, lakini dawa kukaa ndani ya mwili tuseme ni siku 3 mpaka wiki. Lakini kunakuwa na chembe tu ambazo hazionekani kama kweli zinaweza kuua mbu, lakini zinaweza kuendelea hata mpaka mwezi mmoja. Nilipomeza hizi dawa nikaona dalili yake, sikufuatwa na mbu na madhara ya dawa sijayaona kutoka jana. Ndivyokunywa nikasikia tu chogo kidogo alafu nikaachilia. Some of those families are saying the reason that they are accepting to take this drug is the perception of if we reduce the number of mosquitoes in a community, it translates to less malaria and less economical burden to them. Jolony koni en geno margi ni koyange ni otiyo kendo puodhe kwan jogo magamo tuo malaria pacho ka kidek dok chien kendo reso oganda mathoth mosebedo katiyo gi omuom tandawuoya e temo thiedho tuo malaria. Kata kamano, midhieche to gikoni pod nitiere e temo tayo chenro no mabiro dhi nyime e thuolo mar jumbe 2. Right now we have El Nino with us, so there is a lot of rain, and as I stated, this particular area has a tendency of flooding. So we are having problems getting to some of our participants. Propaganda ambao wananchi walikuwa wanatoa wanasema hapana, nyinyi hizi dawa sisi tunaambiwa kwamba ni dawa tu zinatumika kimpango wa kando control uzazi. Kwa hivyo sasa ikiwa wanasichana wetu watakunywa hizi dawa itakuwa sisi tutakosa wajukuu, tutakosa watoto. Mwingine pengine anakuambia mimi hata niko kwa hedhi, kwa nini unataka nipime? So pia culture wengine wanaona mbona unataka unipime na ujue mimi nina mimba. Bado tutawahimiza walale ndani ya neti, bado tutawahimiza waweze kupuliza dawa pale wanapoweza, na pia kwa kutumia hii dawa tunatarajia tutapunguza wale mbu ambao wanawauma wakati hawaja kwenda ndani ama kuingia ndani ya neti. George Aoko, Ramogi TV.